Achemu akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumadie SoNA amu akwa banso de waba radio fosuye wa sim fosuye da se papa se fidie no eda ha wo ba betie de bonkrata no na afi online ensema hodo aba na afi wonam a ohunu ne ekoso ewo mamu ntino ifufuo party nna watch pepe de wohia no wasankabra ne enidi ma ye ho entoye bene owura asante da kunu gina ha be me na menchia we e bia boko de oh jidia wanya so muye jidia wanya so muye no bronza modro jidia wanya pajo mo fata no mu fanya akasa na ziba jidia wanya so yezo muye jidia wanya ye bi awoyo ke jidia wanya so muye na omo ma na ba sa dia diti omo de ba ko Stefan man de ba ko kra first as omo wo so si a Pentecost omo wo ye ni cha na mabuku be trim cha hey let's say ma cheni pa miensa ozi obo ade na daroma et say onyame adom et say o twedi amponti na ozo et say wo na waji bre na wo hwe bia no pe wa relax na anopa tututu o kope conflicts na milk na anom et say onso hwan adaroma oyire anase ukunu anase o mabi adaroma nti ye danyame asese o de ene nso akyeye enne sronko kyerese onyame de afam yen ana sai sronko efrise Ghana mampenye okọ na home jema o sa baaye we ni de edi kan a one yen be kasa in his capacity as the second coming of Jesus Christ mampenyi John Dramani Mahama obetwa oman no mfonyini nyina kyerenti ano ohwe adisua wonsema ehya ohwe ye man no wonsema ehya ohwe ye nsuo wonsema ehya ohwe se de no be ehya ohwe kwan ho wonsema ehya ohwe mabunu so munya adwuma ya ehya de ma betunyi na ni nyina mu no ba bia me pese me pagya ye free ekodu no so no me de we ni be kwakosi ha mechia eye school je ne kakra bia ma yatima gina yie afi school fee me manage na brane na afi mama kwan no so no ya ye no kwan no ne sese de ese fata enti sanfo nyini no ana obetwa kire ene adopedi ye krado utie joy utie nshira utie love utie Adom FM utie Hits FM utie Asempa ohwe Badwam ohwe Joy News oh problem ni ho what are particular about atade amampanyi be hye no ese ohwe no ha what are particular about nsema hodo obeka in fact nsema de wakoma so a obese oka ese ohwe wo ha ko owie ye na no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 be 10 days na fe said wabeka kire o man nfo yin watwa kire no na ne sika sem ntutuye ne hyehyeye no so no na ne finance minister de asoso amaye na afi o man no momfa city ane maye momfa city ane mame momfa de afi de asho monsa na fe na obetimi akase NDC amanyoko no afa Ghana a omode eko eno no say de propro banyina no kwan a MPP foja o man no omo sesa kakra afi no omo so omo be hyehyɛ omo de e de ato aso akodi ene da ehu hia pa wo ye kemike bi amamu ene ya bakosemu entwe hu free the state of the nation address multimedia all our platforms no e be carry there bro no makai will say even as we wait for the budget ye bro dada ye ntwen bronya ti so fro e fa oba nya de abaka ze onum so biem 26th of March the money down so no kwan say ye wo variety of enkwan nyese de bia da ko di live soup sa da bi wo pampam kra pa ade ba kwa ebe hu se aboa ana wo pasodi a te se cameraman ya ade ba kwa aboa ye hu se aboa pa erere nkwan a odi kobi ene ementri awo no enkasa bebre UN soup na nkasa de eno ye bunabunu UN soup na nkasa de ene ye to aso na bia wo etuba hu se even trials ya person woni gina wo hu se de sikono enche bia mo se trials me gina ba kum na ma bom e bia tare mafusu se bam na me twa mu se ba na eh se akwa nyaza kasa kwa aduana so bia ti ha ho de esesa wo de banyina na ye wayo ida se wo de si wa beti wo de si wachi wo de si truck so wo de si eye motor so wo de si car mu ana so wo de soa na wo de aba
ayo an say so said den you say mo do said den obia benya ne seso ne aduane ene ne nam ai de ai it on the 6th of March yedi me ya wa sinfosu wo hono fosu fo muntie akuafo dodo na mo zo ambese mo kire do no mo banchi boto no mo board ye boto ne mo mankan boto ne mo bayire boto no so no ye gini nyina adapay me best me treat you as no we daga me so de ne so ache Ghana is going forward kachiro ho kachiro nya say Ghana is going forward ye pese be ko achi Ghana is being reset it one kasa so ahwe no reset wa adwene no because yes hu change bia o one shisha wa adwene ni ye na ye o say man na bi beto afiri so enti isu tobre no say beto ade ko ni gata mu kra na still gata na automatically no emu be clear there bi o can reset no ti o ne ye bia ni usuban bia o ya enye papa o jonso kwan chen o ya taxi driver trotro driver o nam kwan chen o gina ba bia na da so o reset ye no titie sa reset ni ye o ya ba adwuma fa akoma pa ye na nkoyie enko kasa adwuma agye aboso ye adwuma because all bracket yan tumu dia as say we say faso bi ba e wo adwuma no ne timi agina so e dia ma aban akatua e dia ma akatua tumu papa afenso wo awo no electricity bill no wo ya fa kire onwa ye kase kane ye ho asem aka na oso koka bi ba wo so dia watwe ni nyina lines nyina afrim dodo na amfa Ghana aban benya ses kan emfem oso di mu pa o Ghana o da so traffic light mu kokona so na o kire say o bicycle na motor no na o car na smart but ya pew iti bisem reset na emfa ba bia o ye shoemaker o to ade okwan ho expired products ye gibra ye nhwenti no ofa milk na ofa tomatoes na ofa nyina de kori nyina dodo na I expire so nipa boni for enti na the crat bia sa farms no atro 20th June 2032 aden so 2025 o ma me na be kwa akoto o ofa na be kwa akoto o sewa oba na be kwa akoto na afi waji woni so nti mesremo nsema wo do aso gya wo de bokratem de ebre man ho kwa ze ebre ko yi pa na ye de ebro on se mabunu de sei eni da so ni akeka so nku bi ba o he your excellency ne nhihye bi odi gu akwama party mado do na ni bi mu kiro madwene se de be party sem ba ebi mu so kase yi obo no mo de mo ko ba na ene nyinya ne deputy CEO si ohu binim what binim omo ye spokesperson directors of communications man nyuma akakaka man pese hey benedeni PSG cobost ko Dallas ko ha se na jaje oche oh ko jodan ko ha ko na ko ya juma wa dia na we ni nyina kire se o ma wa kwanya se o mu gidi as babunu even in the midst of challenges but o se ko akwapa no kofo na kosom Ghana e wo ne kwan so na bi bia ntimi ko kama ntimi di san komo no so afia man kwadi ka aka cho se o apomudi on komo ho ye wo eye agokansi na wo sepe ye wo asemedika ye won komo ba ku mi ni bi ebedi na afi mpense mo sia trase wi ya boy mu ase ada wase wagibre ne ya kwa babat esema wo do atjo de bokatem de ebre e ma ye ho kwan ye ko online afia de wa pa no se Ghana Health Service almost started a year polio vaccination almost that vaccination sa oh yes oh well say ye e da kwa de no ebi asa ba be awo for no tigi tum omo ye ebi ye omo kono de omo ye ba nso bi oba e se kwa na omo nanti also omo ba fie ni ade omo asenso de ko wi ase asenso de omo kro omo bag no che so ohwe se bia Ghana Health Service you know ebonu ko mu na ho fade ne box no ni ade omo ko schools mu e na schools no mu so se ne no ye mankra no de omo we mothers de omo we cars no ehihim sebe ya ebetwiro wo mu tinke se bia wo kwa asore na omo be pie wo ho so wo de mu aha no omo ma asenso de na ame ye hu enti polio vaccination obi anfa no ho ehihim bi na entumemmoa se school mu no obewo no ye frɛ wo a na do ho agimo wanya ho na wa betimi akọ omo sentence no so a na atumi aboa sebe ya odwodwo yare ebetimi so abrase nyame anim ni kwabna ba ye no hu se sa polio no abafo ano abrase kra no abrase mo me entra about time no fa ho hyem mo amompe hospital kro ne ade no mo fa mo ho hyem so hu wo mo ba bia entem no aboba no ho ban afie ye polio no ho je no wo adomonline.com na afi minority nso ye so mo reject ora justice Sremsai adenti abo adomonline.com e no so ho nsam wo na ayi appointment committee chair na
say warning no say dey o say afenyo mark you are lucky. And I said your course into the side of it. Nti e don so ho asem ni. Kwabena say Tuesday no, na Tuesday and Monday no. Na ohima bia no si. Ohima bi wo no we akire. Me pe. Na abotu aku no. Suspect no so yes no. But suspect for now. Senior. Ghana na die. Sad ye ko ye hu kran say we suspect. Till say ye do be court. It dey any scapegoat. No. We are a suspect. Scapegoat in there can happen to anybody. So one you careful. Yeah, you sue. Okay. As a scapegoat. Inti ya hwe hu you. Obi di na hini mu ade e ukotu no kwara ye de. Omi anya careful. Inti no so badwomonline.com e wo ho. E no Rex Oman so ya appointed on presidential staffer for Blasters experience. I know officer wo ho. Yes, I would say the Mahama Eshebo. So beyond the year of return. And also be team we na or the sa any munyam and Blaster experience. And you could feel that consuno our whole diasporans no no be dinkita ho. And your mom be naturalize your person ba or show we business also na. Omo na congratulations abeku Santana mo na. Abeku ye congratulations or no your deputy tourism deputy yeah chair omo nyina yeah ball mabaso ne aka nyina before abeba we full party no sesto ye hiam nam no so ye hiam ponche ni nwan ne na maintain nka ye wi e frɛ no anse na na mo nya time bia na onya time because enne no ma enne ne chirampa ho ye himpon da fom pa ya sha control say enne enti o himpon pa da fom enti ya sha control ase enne ti wo ya hafo de hye wo ya obi a odo hafo wo ya obi a oni gi ahenie hu nsem a ye to nsafro we say ye ankasa be part of that ye nana kwanya e de koja ne kwan kran no go so man ye the late and ye kana wasem e radio to nsafro na fe na hye da ho a ene kuro no ye bia tum se nana kwantu no hyase ene ne fiada ne memenda ana ne kwasiada ne juada nyina nti mo mienkotai ahafo traditional council mo entai ho achi adofo so mbra na mo bejam ye kama no ntima na me na do enyamboa na owi a na na hima obeba da fo aba beboa nti yen ya ka ni nyina so de na obetimi dia support ye wadaro ma Mr. number no ne yentie na de owo bia wo frɛ ye ne a na fe ne wadi nkomo 055 0556 760 434 Mama sensi subiem 0556 760 434 wadaroma de owo bia fa breye de fufuo ma ne ye bia brebi na yemfa moa kedu gasovi be me na anopa me chiawo the last year ye de sama ye cylinders no ne gas stove no aha yentime no fufuo no temso no bia ntime nya bindi nti by 8 kwa na nka fufuo no bia ye ready ya tumi ya di na nso ba kwa kitchen wo ndo aso ohunabunabunu no wani je ho mbo a nyame yadoma ne na wotwe na fufuo party no e hyase ti na nso be sa kwa kitchen ni aye nkwa foforo ma ne beginum aye nkwa we nkwa me well ene da wi a mo ma me kwan a ene de musi oba ne me e kina mo ma me kwan a e bia rere anase okay ene o kina ba rere nti ene ne ye be nkate na o kina ye ene ye nkate nka o kina wo ye live super na emsa ni akoko don ka se mitimi eno do obi antime nkasa mi gina hanko ade asa nesi sa no gina ni kuru nche na o mo stress ah o timi ye o ma aduane de mpacho don go there o ko twitwu si ko o se onu kumu se mside why late that traffic o za asre mi aka ho quickly say all doctor jaw de boka tem de be my kwa be na e bre no Ghanaian Times mining must not be destructive Vice President Naka say and don't militarize efforts to stop Galamsey Dr. Kweku and caution Daily Graphic can must speak as Wakasa for Galamsey illegal mine or say stay away from Galamsey or members of parliament. Much fees are yes, I be senior Vice President Professor Jane Nano Pukwakasa and the New Republic is to say Mahama's moment today Obakasa Tre and the overseer to say and the State of the Nation address President Mahama be deliver Ediama Edibisia. Yakwaba